turabasuhuje inshuti bakunzi bacu ba Divine Miséricorde Iwacu TV Rwanda. Tubahaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube, kandi tunababwira muti muze dutemberane turebe ibyiza bitatse igihugu cyacu cy'u Rwanda. Tugiye kubanza rero gutemberera ku kiyaga cyacu kiduhuza n'igihugu cy'u Burundi, abaturanyi bacu, inshuti zacu, abo tubana umunsi ku wundi, abo dukundana nabo umunsi ku wundi. Murabizi neza mu mateka y'u Rwanda n'u Burundi ko ari abahanaga inka bagasangira byose nk'umuryango, bagashyingirana, bagahana abageni. Ibyo murabizi mu mateka y'u Rwanda n'u Burundi kuva kera. Rero n'ubundi nk'uko twasangiraga cyangwa se tugahana inka n'abageni, n'ubundi hari n'ibindi byinshi tugenda duhuriraho nabyo bitandukanye. Aka kanya rero reka tubanze duhere kuri iki kiduhuza n'igihugu cy'u Burundi, ikiyaga kigabanya u Burundi n'u Rwanda. Ikiyaga cya Cyohoha murakizi benshi, ni ikiyaga kiri mu karere ka Bugesera, aho mu ntara y'Uburasirazuba, hafi n'umupaka wa Nemba, umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi. Iki kiyaga rero ukigezeho ngira ngo urakireba, ni ikiyaga cyiza cyane, gituje, kidafite umujinya, kidafite urusaku, kidafite akavuyo kenshi nk'uko mubibona, ariko ni ikiyaga cyiza, ikiyaga kiba kirimo kugurukaho utunyoni, kiriho akayaga keza. Ni ahantu vraiment nawe ushaka nko kuruhura umutwe wabasha kuruhukira, kandi ukagaruka rwose ibitekerezo bya refreshinze neza, wasubiye ku murongo neza. Aha rero nk'uko mubibona hakurya kuri turiya dusozi murimo kubona hakurya y'iki kiyaga, turiya ni udusozi tw'u Burundi, ni ubutaka bw'u Burundi. Na hariya hirya mubona twakwita ko ari nko mu ivene, iriya nayo ni ivene y'u Burundi. Kuna kari agasozi mubona gahinguka muri iyo vene, hariya ni nka centre, hariya harimo centre, ni centre y'u Burundi. Naho hano hino ho mubona hari ibyatsi hano twegereye, ahangaha akaba ari ubutaka bw'u Rwanda. Hano mubona rwose tuno dufureshi turimo kubereka, cyangwa se runo rutoki turimo kubereka, ubu tuno two hasi, ubu ni ubutaka bw'u Rwanda duhagazeho. Hanyuma kiriya akaba ari ikiyaga kiduhuza n'u Burundi, abaturanyi bacu, inshuti zacu. Ni ikiyaga kinini, ni ikiyaga kitari gito. Aho hakurya mubona naho ni agasozi k'u Burundi. Gusa ikintu gitangaje ni uko iyo ugeze hano hantu usanga utu dusozi twose twegereye hano nta baturage badutuyeho. Usanga utu dusozi kugira ngo uzabone inzu hafi aha ngaha ni gake cyane, ni amazu make cyane ahari. Utu tuzu murimo kubona tw'utubati duhinguka, turiya ni utuzu tw'i Burundi. Turiya mu minsi ishize twahoze ari utuzu twubakishije ibyatsi, ibyondo. Aya mabati bayabahinduriye vuba, nimba mubibona ni amabati mashyashya. Hanyuma ku gahanda mubona karimo kumanuka hariya, karaganda karamanuka kaza kuri marine y'i Burundi, cyangwa se igisirikare cy'i Burundi, aho kiba cyagikambitse hano kuri iki kiyaga, aho kiba gicunze umutekano w'abagenda muri aya mazi, cyangwa se wabashobora kwambuka bava mu Rwanda bajya i Burundi. Ngira ngo murabizi ko muri iyi minsi ntabwo umubano w'u Rwanda n'u Burundi umeranye neza. Niyo mpamvu ubona iki kiyaga gituje cyane, kitarimo abantu, kitarimo abarobyi. Bose rituke abarobyi bakunda no kubonekamo nijoro, ariko abarobyi b'u Burundi hari aho batagomba kurenga, n'abarobyi b'u Rwanda hari aho batagomba kurenga, kuko bitaba byiza. Rero nk'uko mubibona, tuvuye i Burundi reka dukomeze tugera ku butaka bwacu bw'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyacu ni cyiza pe, ndakibatuye. Abatari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bari hanze, babandi basigajwe inyuma, ubu navuga ngo basigajwe inyuma n'iterambere, kuko batazi aho igihugu cyacu kigeze.
aba bandi ubwo ndavuga bamwe banze kuza mu gihugu cy'u Rwanda, banze gutaha iwabo mu Rwanda, ahubwo bahora bashaka kuvuga nabi, basebya igihugu cy'u Rwanda, basebya ubuyobozi bw'u Rwanda, bagira gute, bavuga bidakwiriye. Ndagira ngo rwose bereke uburyo igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu wishimira kubamo ukanezerwa no kubamo. Murebe ibyiza bitatse igihugu cyacu cy'u Rwanda. Igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite imihanda myiza, gifite iterambere pe, gifite amatara hirya no hino ku mihanda, ahantu hose unyuze mu muhanda muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hose wanyura umurikiwe. Apana bya bintu byo kugenda usitara ngo ukandagiye ibuye riragusitaje, ngo ukandagiye igiti, ngo uhuye n'inzoka igenda mu nzira ngo kubera ko hatabona ikwizingiye ku kaguru iguciye umutsi. Mbese murabona yuko rwose ni igihugu cyiza gitemba amata n'ubuki. Aka rero iyi ni Bugesera, aka ni tumwe mu dusozi tugize Bugesera yacu, Bugesera nziza, Bugesera ugeramo rwose ukavuga uti aha hantu ni heza pe. Bugesera ifite udusozi twiza cyane, ifite ahantu henshi heza cyane watemberera ukaruhuka, watemberera ukumva urishimye. Mbese Bugesera ni kamwe mu dusozi cyangwa se ni kamwe mu karere nyaburanga kagize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ahantu mu bantu bahazi bahareba bagahita bahamenya, nimba muhazi cyangwa muhibuka kera uyu muhanda utari wakorwa ngo ujyemo kaburimbo, ushyirwaho amatara mu mihanda, ni umuhanda ucamo hagati mu gihuru cyangwa se mu ishyamba. Ni umuhanda vraiment utashobora kuba wanyuramo mu masaha y'ijoro, reka mwite ni akayira, kari akayira, ntabwo nawita umuhanda, ubu nibwo witwa umuhanda, kuko ubu ngubu uyu muhanda isaha ku isaha wawunyuramo ko nta kiba kigutangira, nta kiba kigutera ubwoba, umutekano ni wose, nta wagukanga, nta wakureba ijisho ribi, ndetse nta n'uwagutunga n'urutoki. Rwose uyu muhanda aba ari amahoro, ni nyabagendwa, ni umutekano musa. Reka nongere kwibutsa kandi ni ukuri bimwe na bimwe, hari ibintu maze iminsi nganiraho n'inshuti zanjye, nibaza ngo kubera iki politike zijya zigirana ibibazo. Urugero nk'u Rwanda rushobora kugirana ikibazo n'u Burundi, ugasanga umuturage w'u Rwanda uri i Burundi arahura n'ibibazo byinshi, ugasanga arashyirwaho kuba yahigwa cyangwa akagira gute, ariko undi muturage wo muri icyo gihugu nk'u Burundi cyangwa se n'ikindi gihugu, n'urugero nuko ntanze wenda urugero rw'u Burundi, yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda, ugasanga rwose afite amahoro, umutekano usesuye, ku buryo nta n'uwamutunga n'urutoki. Twabiganiriyeho tuza gusanga mu by'ukuri koko igihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda muri rusange bafite umuco mwiza, batojwe neza, ntabwo umuturage w'u Rwanda ntabwo cyangwa se igihugu cy'u Rwanda muri rusange, ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ni ubuyobozi bwubaha umuturage kandi bwa agaciro umuturage, ku buryo nimba politiki zigiranye ibibazo, politiki ntabwo zigomba kwafekita umuturage uri muri icyo gihugu. Usanga rero umunyamahanga mu Rwanda ari umuntu wubashywe, umuntu uhabwa agaciro, umuntu ufite ahari aba afite umutekano wuzuye, ntawe umuhiga, ntawe umubuza mu mahoro n'umutekano. Kereka mu gihe akoze amakosa yiwe nibwo ubuyobozi bushobora kubimuhanira cyangwa se bukamutegeka icyo ashobora kuba yakora, kuba yasubira mu gihugu cy'iwabo, ariko bitewe n'amakosa akomeye runaka yakoze. Ariko umuturage wese uri mu gihugu cy'u Rwanda aba atekanye, uba umunyarwanda, uba utari umunyarwanda, umunyamahanga wese uri mu gihugu cy'u Rwanda aba ameze neza atekanye. Ntabwo ibibazo bya politiki bigiye bigiraho ikibazo cyangwa se bigira ingaruka ku muturage w'icyo gihugu uri mu gihugu cy'u Rwanda. Baba batekanye, bameze neza, bishimye, banindiwe umutekano mu buryo bwose bushoboka. Ushaka kujya iwabo akagenda, ushaka kugaruka mu Rwanda akagaruka. Bivuze ngo muri make mu gihugu cy'u Rwanda ni ubwisanzure, nicyo twita universel, ni ubwisanzure, ni ukubaho mu bwisanzure, ukabaho nta kikuziga, nta kikwitambika, donc ni ukubaho mu mutekano usesuye, kandi ukabaho uko ubishaka no kubyifuza, uko ushaka guha umurongo ubuzima bwawe ubibaho uko ubishaka no kubyifuza. Rero abantu munkurikiye kuri iyi website yacu, kuri iyi channel yacu ya YouTube,
kuri Divine Miséricorde Iwacu Rwanda TV. Ndabasabye vraiment ntimukajye mwibagirwa kudutera iyo nkunga yo gukora subscribe, like, comment ndetse mujye munasharinga kugira ngo ibyo dushyiraho byose bibashe kugera kuri benshi, bigere kure hashoboka. Ni ukuri inkunga mudutera ntabwo ari amafaranga tubasaba, ntitubasaba muduha amafaranga, mugire mute mwe mudutera inkunga yo kudukorera subscribe byonyine gusa, mu sharinge, mu commenting ndetse munakore like rwose. Iyo niyo nkunga yonyine tuba tubasaba, kandi ntekereza ko nta kindi biba bisaba kindi rwose, nta kintu uretse gufata agatoki kawe ugakanda kuri like, ugakanda kuri share, ukandika utugambo tungaye comment, biba bihagije pe, nta nubwo byanagutwara n'umwanya munini. So reka dusoreze ahangaha rero, tubashimira ku ikiganiro cyacu, tubashimira ko mwemeye kureba iyi video yacu. Murakoze, Imana ikomeze kubaha umugisha kandi barinde, ariko mukomeze gutembera igihugu cyacu cy'u Rwanda, murebe ibyiza twifitiye mu Rwanda. Murakoze, ciao ciao, naho ubutaha, mukore subscribe, turabakunda cyane.